की पावी दावी में अपना पुतराम नोक्सरी हौजिक अहमद की मरोब पाव पिजरी MOU थुगाइबा प्रोफेसर पांडे की मथक एक्शन लौद्रबदी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी न खोंजंग संगसिलगनी हाइदे लेंगाना क्वालिटी एजुकेशन परकनी हाइबसु हाई स्कूल अमदा ओजा अमखक लेबल स्कूल यावरी अमसुंग न्यू दिल्ली की इंडिया गेटगी खोंग नमित कुंट्रागा डिपार्ट निसंग लाकिबा युम खाइबम ननाव इंफाल योखना मियाम हलाव तयाम नोक्रे हौजी मखातना पाव संदोन पिजरी Memorandum of Understanding to Gaiba Professor Pandey Gimatakta Haying Pabuki Manung Action Logdabadi Matangi Mitagi Musu Muta Amati Musana Kongjang Sangsilagani Hari MOU da Yanaki Matung in a MUG BC W Biswana Oide AP Pandena Tokpa orders at Naroi Hanangosi Pumkiba Association Ahungi Apunba me from Amana Wadablow Cray Marandigi AP Pandena Mahaki Sutilore Maramasina BC Sas Puba Haure Habagalina MUG Musa Amasu Muta Muchatkani Hanaki Helapa from Sing Tolok Paludina Ngasi Musu Musa Amadi Mutagi Apunma from Pangtoke me from Maduki Matung Pangto Papaugi me from Amada Mutagi Wangang Roy Professor Devanandaning Tozamna AP Pandegi Thawangose Ministries of Human Resources Manipulenga Kamasung MU Community ga Puna Yanakiba MOU Thawaidaba Habasi Usitabgi Thawangni Mahaki Matakta Hayang Pabugi Manungda Action Logudabani Haike Namid Marifuga Mangani Rong Kongjang Sangsiluraba Matung Kongjang Hantokuna Academic Atmosphere Ge Pibam Hanjilaktuna Exam Sing Hydroklaba Loidana and Qualisatanaba Lading Eda Musa Amati Mutagi Matakta Association Semba Yaroi Mutale Hana Jero Thorapa Si University Asikesana Kanglon Kangdabu Oinalawi MOU Ge Matungan AP Pandena Topo Order Sing Sanaba Yaroi Haike Tarik Ohungi Nunda Waram Pawagi Manunda Narang suddenly Tumlakiba Professor AP Pandena Augusti Tang Tratukta Yanakiba Memorandum of Agreement do violate Torpagi appropriate authority dagi appropriate intervention Haying Nunda Waram Tang Hongi Nundaram Hoda Loruk Tragadi Tang Mari Dagi Akogi Matamkra Lebraba Kongjang Se Amukhana Junction Lagani Haina Koi Amatoina Yanagre. Hojuji BC Chia the Pamiba inquiry period Manung Ludri Pava action taker upon Powder Pangani Haina Quina assume to give up Professor W. Bisonana Adomok BC Odi Professor Dorendra Jitna Registrar or in a Makatana Domok Function Toguni University Association Sibu Laibu Yaroi Masi Ain Wangadani Masi Tingani Moi meeting control about meeting the Warrior Forum of the Action Logani, Sipai Tadani Ganakian Masi. University da Chatragi Association Labor, Wazaki Association Labor, Sibu Manipur University Kata, Ulbudona, Delhi University Teacher Association Lady, Jawaharlal Nehru University JNU Teacher Association Lady, Adun Masi Tingangani, Makoyi meeting Patopa Yaro have a prochisu, Chanaba Yadaba, Orderni. Professor Pandena ngarang degi MUG BC Sas Puragani Haibwa from the Gi, Warekliba Pivam Gi Matangda, Manipur Student Association Delhi Gi, Atuba Mifam Ama, Delhi University North Campus area the Pangtokre. Mifam Madu wherever Matung Mas Hadke, Vice President Furkan Makak Mayumna, ISTV News the Professor Pandena MOU Gi, Mayokta, Amukana BC Sas Lauragani Haina, Masano Oda Toposi Yam Haksin Alawi. Thawong si Manipur Miyambo Tokai Tahanaba Tausil Amagalina Tatarapa Thawong Amani Haina Lawi Masana Manipur Miyam with the Magda Sapsan and Lepli Hike. Holy being Hosi, Samsung Manipur University, Satra Kaki Home, the Lady Lazar, India, Manipur, Ladybird, political conflicts. Sigi part Amo in Akun Upuntoi, and the Manipur labor, Mipung de Mona Topiraga, Yaman Yum Sumong, the Hona Mugamata. Masana support of the Masana Manipula Mipung Professor Pandena MOU Gi walk from Ikai Kumnataba, Manipur Miyambu Sitabgi, Tawongni Haina, KSN Fondora Play. Professor Pandena Manipur Miyambu Singaduna Tabak Tarokli Basi, Manipur Lengana Tengnabangam Dabdi, Lengak Simiyam Giafanaba Laiba, Lengak Nati Haina, KSN Loguni. Musu Mutamadi Musana Sangsila Pakungang Sinda KSN, Angamatak the Matang Pangani Hadi.
Professor Pandey na Manipur University ki teaching amasung non-teaching staff singi mayokta pamdaba khongthang ama lokholak liba thawong asi CPI Marxist Manipur State Committee na kanyaningdaba phongdokrai University community na sangsileba ihau party asina sawgoli tawningbata tawba professor asigi singnaba khudimak mayok naduna university da afaba academic amasung administrative labor orasno hairi Lenga Kashin Lamda Masida, quality education program Batabakaya Paikale Haina, Lowering Sarakta High School Lamada Oza Amakakna, Myro Singh Radik Tambirama ISTV News na Tenare, here must the report Ama. Kolori basi Solung High School, Highway School si English na Japan yang kaya ni tuai dalam ketiwa adu Manipuri Highway henna lead school sing manu na Chinese school lamani 2011 lagi school si high school na upgrade to pani school si high school na upgrade to bila matunda matang oja lok thok kiwa di pension ka to yaw ko dagi nasidi oja ama khakna school si chalai Kandung district ki makhada leiriba Shobong village ki high school ji ramsa ki makhada 2014-15 da saraga incomplete thamamaga school angang singsina leiriba upun marak to lai tamiri si yangaga akha education promote to ni habiti thajada education department amazidi sida flopare habisi akha simadu akha udle high school amagu oja ama khakna ram tawa habisi yabra masi afawalanga ama leibagi mamira maduna quality education purakani haba manglandu karai yona thangan mangangaduri habase lamdam sigi khunja singi wahangne amarondana mo khulsigi ni singara saba sumanga nungdabadagi churchna amadi village authority na asanga semban puthoga oja ani contractor rungtunda arang singsi taki tambi bini taraksa thari maduna ngamaktabadagi class amada lower kg upper kg amadi class 1 punchalaga class 3 punna takuna bai tuamne 1952-53 da lower primary school sida Hogonita Muke Ojase Tereni. Aduga 1981-82 da junior high school se ako tawda Ojase Mangal Lage. 2011 da high school hai ako tawda Ojase Pong Mangre. Asi krigino khanda government sina economy se watra hansu khanda. Lambi Nuaida Tarikapyada Ukurigi asi kilometer se 120 Analagba Seraskiba ni Kenerde Akwese Sibitna Ate Atopalator. Cheersna private Ozama television Mangapi, Kun Lishing Mangapi Yoga, Angang Manhan Lindabaki Makta, like them Handagi Shemalada. Sarkan Shobongi area Full subdivision ki makhada leiraba education system se khayeng dire haraga akoi promote to ni si habisi haini angang bu nungsi biduna leiribo sigi community bu nungsi biduna right to education ki makhada piba ramsai ki facility leiriba construction ki facility adu ki makhada lai kam hamdi na ba habisi rahak na mayam on behalf ki appeal jawabni lisang sitna mirai gogi nami taro school si kayam thuna lainga na mieng changadori changat pigadori habisi yamna langtak na lamnan si khunjasina hangi ba wahang amarom dana mo chingtam thong manan chawkhalan gani chingni tami apho mari purakani hana khalliba miyam na pawjel pilwa honorable chief minister na sidagi hena sokngai letuwa school asida kari mieng che kani yana dynamic oiwa education minister na kari thabak paikhalakani habase miyam na labi ki batai ISTV news ki dama tongtham abu lena pawdam jaiwa Richard Ranjan Solung village Kamjong district New Delhi gi India getige July kungamanga dige hona namit kunthani pani sangna khongna lakhiba yumkhaibam nanau imphal yaw khiba galoidena mahakpu miyamna lamyan masangninda harautiam na okre drug lana sizinaba nipi te chachawa crime amasung national integration gi matang da pawjel puba khongsane reception committee na sinna pangthuk khiba tharmaduda industry minister TS Biswajit minorities commission ge chairman Burhauddin Thawbal Jilla Parishad ke Adhyaksha Hasina Begum Amuko ke President PS Devan UCM ke President Sunil Karam Amuko ke President MS Jalal Susaruk Yake Yumkhaibam Nanawe kai kumna utpu oina Pangal Pari Atoba Mingthol PK Yumkhaibam Nanauna Manipuda Kundaminariba Purup Singh Punna Amatu Ebigi Wakalolda Nungsi Sanana Himinaba Nupi Angangbu Awama Thagda Thangat Pamati Dr. Naharul Singh Kananaba Wakalolda Kongsar Asisat Pani Haike Haryana, UP, West Bengal, Bihar, Assam,
हौजिलगलगा नागालैंड अमदी मणिपुर इमा लेबाक तारखिबनी लेरिबा जाति कुंथ्रागा तरुक चिंगमी तमी अमदी पुलप असि थमोय अमतु ओइना मया पुन्ना चटमिनरसि हाइबा पाउजेन असिनि Minister T.S. Biswajana Kunai Amasanga Sagat Pamati Awan Mama Pudapada Sangliba Masak Adumak Ngasi Nanauna Miyam da Kangana Bahonaduna Delhi Degi Kangla Fabalapane Mahakuma Miyaka Thorak Ramadi Manipur Kaligi Damakta Saukoloi Haike यारिंगे चक्कदबनी प्रजानसु चेकदबनी अखोनसु चेकदबनी मदगी मरक्ता अदुगा तबदबो अखोय ngसाइगी लगिबा पॉलिटिशियन खुदिमकसे पुरामदि ओइदि हाबसिमा प्रजा मयामजु खंगम थोइ ऑल पीपल न खंगम थोइ मी अमनिना पॉलिटिशियन फतब तौरकान मी खुदिमक चगिंग मांगथोपदि जुमोय हाबसिमा आई अगेंस्ट तौबने बदि पोत अखोय अमतनी हाइबा कोइ ननाउन ngasi पुथुरइबा अखोय हिरम अहुमसदा अखोय पुन्ना चमिनरे हरकांदा मथंग मथंग अमदगी अमा समजले हरकांदा पुन्ना अखोय इंटीग्रेट तौबने हरकांदा इंटीग्रेशन ओइबा अदुगा अखोय याम पीसफुल ओइबा अदुगा अखोय यामना नुसी जानना लेबा अमा ओइना होनबद मियाम की सहयोग पिने बिगनी Krishna Janmashtami Lakpada Manipur ke Governor Dr. Nazma Heptullah na Manipur Miyam da Yapa Pauzil Pirakle Festival asin Lord Krishna na takpida masi ningsing bagalwene na Khulai asig tongan ba section sing amaga mating pangnaduna tangdulai tana bagitamak punna honaminarasi haire Manipur ke Minister N. Biryan Su Krishna Janman Lakpada Manipur Miyam da Yapa Pauzil Pirakle Krishna gi mapok namitasi pangthu bagalwene na mahaki pauzil oriba nungsiba amatu oiba lising na punsinduna aikoi gi state asi saukhatpa puraknaba punna thabak tominasi Krishna Janman tangdulai taba nongai yaipaba amadi wata padaba state ama purakpa olasano haire MPSC President T.N. Hawkim Nasu Krishna Gi Mapok Numina Lakpada Manipur Miyam Maru Waina Hindu Lining Satpusingda Yapa Pauzil Pirakle Numid Asna Lakpaga Iroidana Nunga Yaifana Panba Lamdam Ama Bhagavan Krishna PV Ba Orasano Haide Hanagi Deputy Chief Minister Nungba Kendrigi MLA Kai Khangam Nasu Krishna Zarmagi Yapa Pauzil Pirakle Krishna Zarma Numina Lakpaga Iroidana Lamdam Asi Tangdu Laitaba Hanasunaba Yaudaba Nunga Yaifana Panba Lamdam Ama Orasano Haide NSNIM amadi Bharat Sarkar ga sathariba santi ge wari asigi manung sana taunakhiba framework agreement na Manipur da Kangrup laiba thausil sana hanba yaroi Article 371 clause A natraga masiga manaba exing sana ba yaroi haib na miyam na paksana wakat mifam sathakre UCM na sinduna paring na sathara pamiyam ge wakat mifam gi saruga mu oina ngasi wahim mamlaka dige tidim lambi ge ghari fabada laiba tongan ba mafam singda miyam na wakat mifam sathakre ngasi gi wakat mifam aduda ghari youth club ghari youth Welfare Association Ghari Apunba Maira Paibi Thauna Zamraikai Development Association PYDA Club Women Welfare Association Kwakatil Makha Nupi Loop Takelam Mamlaikai Youth Club Konjang Hazari Laikai Kwakatil Kwarapam Laikai Imphal Rising Youth Club Sagarot Welfare Club Top Direct Development Club Amati Women Welfare Association Kasamtong Madang Ningtho Lerek Nasarup Yake Wakami from Aduka Mari Renana Ghari Youth Club Ki Secretary PS Brahma Mangangsana Fundorapada Bharat Sarkar Amadi NSNIM na sathariba santi ge wari asina Manipur da Kangrup naiba thausil amata sathaba yaroi amadi Manipur ge apun ge saktam hiram amata da thugai ba yaroi Bharat Sarkar na Manipur da sahi sa kya ge mamang digi nung sinana laimindarak laba furup singe marakta satharak liba Kangrup naiba ge thausil yaba ngamroi haike Nagagi hariba group asiga ida government ga peace talk ki matanga wari sanariba sida Manipur da laiba praja section singna mipai ribadi 371 clause A da yauriba akoi 6 schedule ka manana akoi Manipur da susana ka da bani habase masi akoi totally akoi 100% akoi na masi suya yabang amoy marandi masi akoi hanigi lejari ba akoi gi religion gi oiro akoi gi integrity oiro akoi nusi sana na le minari lo pose karak pa yabagi pot laibuduna maram orakanda akoi na masi gi against akoi na ngasi sit importance asi akoi phamjda bani YWC Sagolban Tingom Lekai Community Hall su wakat khongjang sangsen ke resource person singna framework agreement na Manipur gi apun bagi sector da orik liba phibam gi matang da wangang ke Hana Manipur gi Chief Secretary Oramata Natanasi Minister gi advisor su Oramlaba Journal Singh Iba My Tries with Manipur Hybladik na se Deputy Chief Minister Joy Kumar na Imphal Hotel
gi sangai hol da phongkre thoramadu da PICD Minister L Dikho MLA Y Sul Chandra Ayiba Jarnel Singh Imphal Free Press ki editor Pradeep Fanjaubam amadi S Adani Mauna Athoba Mitunglan Singona Sarubya ke PICD Minister L Dikho na Jarnel Singalam da masida thabak toringai da miyam ga punna saminakiba adunga se lairik oina ithok tuna pauzil galwedina miyam da khudol tamani haike Deputy Minister Y Joy Kumana mapandige lakpo officer singna napal taba amadi miyam bunung sibu watpegi mami tariba si semdok pasangi tawriba thabak adu miyam gini khanba sumgani haike in the state difference of how the earlier MCS MPS officers were functioning and how this new law of MCS and MPS officers etc. are functioning. I'm not leaving aside the IAS and IPS because they have got more training programs appropriate and all this thing. So there is not much of a problem as far as the All India services, but this was the problem of the state service officers. Malaysia ke Johor Baharu State ke Jalang Patada Malaysia Rizit Billion Amadasmik Nipan Rumsangna Singapore Forest City Gold Resort Madi Forest City Legacy Gold Coast Honabi Matungina Hangdokre Namit Humni Aba Media Gold Tournament Amsu Haudokre Haudopeki Taramda Forest City Gold Resort and Gold Coast ke General Manager Arthur Yeo Country Garden Malaysia ke Director of Strategy Jun Han Singh Mami ke Nasaruk Jake Country Garden Malaysia ke Director of Strategy Jun Han Hangduliba Forest City Gold Resort Madi Forest City Legacy Gold Coast na Malaysia ke Semilon da asoba ahung ama pibangam nagani haike thoramadu da Salai Holdings Private Limited ke Chairman ka Managing Director Narengmum Samarjina Paumu Singh da Manipur ke Jugo Valley da Garden City ka Pusam Naraga Forest City gumba Project Packet pa Yabra Haibadu yang Sinaba Manipur ke Chief Minister su taknagani haike Salagi marketing strategy da akogi cooperative ba akogi su magi kariguma mafam amadi akoi kangia bige akoi khanba lai tabudu maru akogi forest city ga akoi da tangwali ba dealing asigi makha pungna moina akoi da adu afford kadabadi kadra hina akoi su khali Maitai Frubna Sinduna, Wangkai Tambal Kong the Labor, Maitai Sanglinda, Lining Hall, Nauria Flogi Sama Kuntramatis Submapa Kumoning Sing, Tarampang Chokre, Taramatuda, Kachegao Kenri MLA, Nahapum Indrazit, Top Nauria Zilla Parisat member Katri Tama, Maitai Marupki, President Soyam Angambasu Sarukjaki. Apokpa Marup Nasinana Awang Kuno the Labor IC Yum the Labor Apokpa Marupki Masalo Sing the So Lining Hall Nauria Fulogisama Kuntramatis Suba Tarampang Choki Taramatuda CDL CIIL Ministries of ISRD Hanegi State Resource Person Dr. Toksom Sandramani Y Kunjakesor L Nongyai Mete Lasam Ombi Amutombi Amadike Ais Malaysia Sarupyake Ngasigi Kumon Tharumga Mari Lenana Mari Lenabo Authority da Taksinaba Apok Lining Bo Minority Status da Salhanbinaba Sakok Tirel Singba Puya Sing Paba Yanaba Yellow Mayekpo Optional Mayak Amakwena Sakanginaba Haizaba Lol Mayak Amade Modified Grammar Amasung Dictionary Lehena Bagitama State Language Commission Tama Lehena Ba Taksin Mahanasu Yanake Kuntam the Suban Nastan to I donation Javanese Coloniana La Yepa Sangam Ama Tagla on the Pangtokre National Program for Controls of Blindness and Visual Impairment Amati National Health Mission Manipuna Sinba Tormadida Health Minister L. Zain Tukumar State Mission Director and Bandana Health Director Dr. K. Raju Sarupyake Competition Aduda Class 6 Ticket Pawagi Mahiru Sam Yang Kairomna Sarupyake Lamlai Keneki Manuk Salman Nongpok Sanjanbam Kambong Pata Lapugi Fiber Kimatang no training program among us Pangtokre training Osi Kanglesa Cell Health Group National Pangtokibane Cell Health Group Osiki Secretary T Sana Tombina Lapudiki Polam Kayamuk Putonobiki Pandam the training Osi Sinmini Haike JTS Solamadi Mahakalo Sing Indian Army na Hatkibaki Asumba Wayal Chatho Haina Naharo Lamsing Mera Club Kongba Country Laikai no Sinduna Laikai Asida Ladiba Ima Pantri Sangenda Wakami from Satakre Arunda Mihata Senaba Sing Serak Pio Manipuriki Armed Forces Special Power Act Lokto Haina Davi Toki
All Manipur Gurkha Student Union Greater Imphal Unit na Board Council amadi CBS in lab class 10 amadi 12 exam da Mithoi Mihelaba Gurkha Mahirus Singh Sai Mandir Community Hall Manjurmukhi da taram otuna polling thawat khare thoram aduda Lamka College Turjanpur ki Associate Professor Dhiras Thafa Union ki Hanik Executive Member Birendra Rana President LB Adhikari Saruk Yakhi Hausi Pawgi Marak Thana attend a break ama Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Manipur की modern fitness की pioneer अपन fitness center ने संजबा इंडिया दा मत तंगारे वमको की competition निपालक सुपर state level transformation challenge 2018 लाख लिवर सितंबर की तांगता टुक तो first round दिसंबर की तांगता टुक तो final round अमदी दिसंबर की तांग कुलुमदो दा मेगा event MSFDS पांगटुक चरगनी सांगन नबा सी टाउन की मनों दा मसागे रुम याम ने हेनबम दी याम वाट पमियो सिंग मसा मसागे normal का तो थमदुना चुंग फिरल चाव हेन बचांगन बने हक्सांग फबन पुनमक के हेन बनी पुनमक न सौग्यावियो Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirapa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba matangairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu break it tungdama khataba paw sing pizari masagi anaba amadagi hagol kangkat pangamdraba atop mi amagi mating yautrabadi satpa fawangam hingiba sahi kunga mangarum suraba kumbi Kulakpam Lekai Ward number 3 Kangenbam Ngantuengan Ba Ngasi Phaba Malia number department percentage yogdi haduna disabled certificate PV Hari disabled certificate by the bana disabled among obigi sub saba panghom tokpadu pangre hari aikoi gi wangu pangmi Stefana Ngantuengan bigi imung manunga unarubada Ngantuengan bigi apokpa ki ice ibo chawna fondropada Ngantuengan bana sahini pan surokpa aduwai dige masagi anab amana maram odina phiba masi yorakhibane Eder school gi oza oyamnaba mahak masa tabak tike potharaba matungda kanaba amata fangkide hingdaba yadabana hojik apang apang tabak suraga hingdiba mahaki imung osigi pibam yenglaga masa gi disable among obigi phanghom thokpa adu lenga ki maikadigi miyang sangbiduna pangba yaba mateng pangbiu haina appeal tawrakle disable singi thavel sing som adu tawri sa singna nami phangbiya ai humram chore isagi college beji phangri ai hingal lambida ai jogali subul chalame matam khara edit school da sahi ku thamang balakle ani su bi ade matam le he sarkar ge hombre ro di lambida ji ai kai tau bale mandrana da ai ye jeri masih samaj juga kai boya dum kari pe hero to hindi pa kabe na sino din palite ba sarkar na si kana ba siap to ai bidati ai pupui mai ya le khanjung ma ni thangdu thangjin ma bi makum bu ha ma si do hona ba ai pai kai ngani pa to bis khandu mam na Apopi Santina Fondropada Sarkana Kungang Sasi Haina Haudoliba program si Afaba Ama Orabasu Masina Kaya Yamna Kungangi Mafam Single Labor Praza Singda Yahonba Ngamlabagi Haiba Yangsil Haningi Makoi Gamba Laraba Imung Amagi Disable Oraba Masagi the Maktaso Mi Yang Sanganingi Haina Fondor K Jeribam Dingasi so Harpuba Gari Kuntrakataranga say Nimidang Ifalda Tungakre Gari Sing of CSP Cell Commando Team So Squad Toraga Purakibini Gari Sing of Sigi Manunda Ahum Lambida Yaraktabadigi Asway Angam Toktanaba CRPF company Singda Tanam Lehari Lamnam Hizam Iraboke Sama Kungani Choice Suba Thoram Line Member Ira Boarding Sing Thoram Observation Committee Lintok Musinduna Mapam Kaya Pangtolagani Hari Wayam Leka the Pangto Pagimi from the Observation Committee Asige Convener L Danana Lintok Hadiba Loop Ase PPC MK Makada Semani Tongan Ba Loop Single Winena Kaibi More Amadi Tripuragi Konung Agatalada Thoram Sing Pangtokari Miyam Namapung Fana Saruk Yabio Haike issue every Tripuragi Agatala Manipuri Council Tripuraga Kushamaraga Ekoi Hariba Mahaki Pokunimit September Gitang Kuntha Asidashu Ekoi Pangtok Shagani Hariba Thoramsing asi pangthok jaba sida irandam irisa singki isinau singna mateng pangbiu
Churachandpur Police na khulai lalonba geng amage miyoi ani khulai ga konana fagalaba miyoi ani aduri ngam kholen sahi kunganipan apokpa lerpau ke mongjang khul amasung thangkim khai sahi kungataruk apokpa kamdau khup gaite khokpisum beng new lamkadagini makhodigi AK rifle ama magazine tama A1 rifle ama magazine ani fangle hare. Immediately, the district police Churachandpur started investigation of the case under the overall supervision of the senior superintendent of police Churachandpur, additional SP LO Churachandpur, assisted by SCPO Churachandpur and OC Churachandpur to supervise the case. Nomagi oiba legal awareness tharam ama Sanapati district ke liangai namdai amasung sinikol kulapang chokre Manipur Legal Services Authority ki mayang makada District Legal Services Authority Sanapati na sindana pangchokhiba tharmadada District and Assistant Judge A Nautunesori Advocate Kaisam Dhane Thoksom Premlata su sarup yakhe Jalierong United Front amasu Innocent IM anigi manakta Lurang Kulda Kuthong Duna Misi Mina Tokiba Togdo Yaningdaba Fono Tuna Nunglen Kulgi Women's Society na Kongjong Sangsin Kre Kulasida Tangdu Laitaba Pami Mafamasi Landbung Ontopigeno Hanadabi Toki Ngarangi Togdo Adu ZUFK Kadar Oiba Abudam Kuldigi Gaiku Wang Pau Koba Ama Laikidabani Kulgi Nahasingna Awang Kul Paba Pura Matung Awaba Fomagi Mifam Amasupang Toki Mahaki Aroiba Matomangam Pangtok Nanaba Asib Haksang Adu Imung Manungda Sinaki Abuzam Tomisana Nubi Obigi Ikai Kunabamang Kibigi Mayukta Samuro Katul the Miyam Yuba Wakat me from Amangasi Bang Chokre me from Masina Saliva sector Mata Sigi Manunda Sa Sit Tangatuna Ahakpacharak Pina Bataksinba Samuru Amadi Kulgi Akweba the Ladybird School Sing Amadi Sexual Harassment Committee Tamnabagi Government Taksinba Lanai Boarding Amadi School Sing Linkaliba Kudima Government Tamadi Laikagi Ayab Yauraga Linkalanaba Yana Krehaike Jeri Bamdigi Baunaha Ama Masani Pigaloni Nama Kibigi Matanga Larambi Lekai Apun Manupi Marup Kalinagar Youth Club na Sinduna Miyam Gyoba Mifam Ama Larambi Lampa Kalinagar Ward number 3 the Pangchokre Mifam Aduna Sagosem Ombi Prizi Tana August Kungani Pangi Ayukta Masamanga Tabak Toriba Ningsing Kulki Hospital da Sahi Ani Kakta Ngai Bi Masani Pika Tabak Sat Kibadegi from Kangdana Lady Basi Hospital Asina Langalang Jin Putona Bataksinba Malila Naba DC Amadi Government Mang Kriba Baunaha Atuba Matamda Tibinaba Taksin Mahanasuyanaki Tausim High School Tamba Pikliba Mahero Pimasa Ama Wazana Ihing Nahing Sana Pubire Hari Taudogasida Senariba Waza Asigi Maming Nadag Singh Panmei Tausim Kulendagini Hari Mahak High School Sida Substitute Oza Oina Laibani Hari BJP na tha amasung satharakpa Bharat Gaurav Pravagi manung sanangasi ayu BJP OBC Morsana Mahatma Gandhi yauna Manipur gi tongan freedom fighter singi Laidiba Murti Singh Sengdopaga renana Laikatuni kai kumnabu utkre BJP Manipur Pradesh ke Secretary Administration Sarat Kumar OBC Morsa ki President S Libianu Singh Bami kana sarugya ki khongsat aduna samuma khongda laiba Bhagit Chandra MG Avenue de laiba Mahatma Gandhi Pisumda laiba Ira Board ka sampat ke Haipau Zadonang amadi Kangla mamang de laiba Maharashtra Narsingi Mutida Hailai Katuna Ikai Kumnabu Utke Sarat Kumana Apunba Bharat Ama Puraknaba Wakalo Datharamasi Pangchopani Haike Amaram the BJP OBC Morsa Thawal District na Susindunangasi Khongzom War Memorial Complex Taleba Pauna Barzabasi ke Kubam Dalai Sukatri Gai Kumnabu Utkre Tharam Adu the BJP Manipur Pradesh ke Secretary Organization ke Sarat Kumar Yauna Thabuba ke Anasaruk Yakhe Kurkul Makha Lekai Gi Lampak Sangal Pagalvidina Lekai Miyam Usara Kaya Thakre Kurkul Gram Pansa ke Pradhan Tamasu Ward number Mariki member Yumzao Bina Maru Oba Thaudang Loguna Pangchokiba Tharam Aduda Pradhan Idungbam Santana Paikaliwa Thabak Asina Miyam Nakana Bapiba Tanatana Kula Sigesu Kanaba Amani Haike Ningon Sako Organizing Committee na Delhi na Sahi Asigi Ningon Sako Tharamiwe Listing Taruk Ram Saruk Yadna Pangthuk Nanaba Thorang Tori Ngarang Committee Asigi Mipam Ama Manipur Information Center Baba Kharak Singh Mark CP New Delhi da Mipam Pangthuk Chuna Festival Asi na Bematara Ganipan da Major Dhyan Chand National Hockey Stadium Indira Getta Pangthuna Walep Lokre Tharamasi Mai Pangna Pangthuk Bangamnabagi Dama State Government Marilena Authority Amadi Sponsor Singh Tina Basu Yanakre Hari
Maling mafam atay da phangdraba kay bulamjaw khakta da phangba sangai kanaba pandam da yumpham oraga pak asigi akoi bada khundariba maru oina imung manung puriba nupis singda part kumnana sel tanbigi thabak toriba asi toklaga sel help group kaya semnana chanda lambi pideba asigi sarugam oina moirang kaithel amadi sendra singkhongda asa thak singi kumai ama pangthokre thanga kaibul khodak nomai khongdigi tongan tongan bestol mari mari hangke ngasigi tharam aduda deputy chief conservator of forest Ajita Longzam kaibul forest ki range officer and Birisandra RO2S Navakumar Amadi Atai official Singu Sarup Yake. Mekola Bazar da Laiba Indira Gandhi Memorial Community Hall da political conference ma pangthokre thoram aduda es manautona housing Manipur da nipid satariba crime amadi nipid singi education gi oiba problem amadi sel thum gi phibam asi nauria pakhang lapak kendri gi oina semganinga yamna lairi nipid singbu hiram khudimakta fagana ma thoram asi pangthopani haike. CI College Besnupur के complex मनुंग दलाइबा कोनुंग अकोई बिगे मफम सिंग दलाइबा योंग सिंगा साना बा उहई पानबी सारा सनी की यांखरम ठाकरे लायंस क्लब ऑफ बिष्णुपुर अमदी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी न सिंदन थरम मसी पांगथोकी बने योंग सिंग असिगे मचिन साक फंगलक तबदगी बिष्णुपुर कैथेल याउन अकोई बद लैदेबा युम सिंग द मचिन साक थीबा थोरक बेबा असिदगी कननबा पांदमदा उ थाबगे थरम मसी पांगथोकी बने Mission Organic Values and Development North East Region Agriculture की मखादा Gardens Care Service Providers na Plant Health Camp Lamboi Kul Uyumpok Terapur Uyumpok Mamang Pukhau Laifam Yusika Yimnam Kuno Amasung Tangkam da Pangthokre Lamboi Kulda Hodopagi Tharamda Nodal Officer S Radha Kiarina Lomi Isil Announcing and Low Pandigi Sarep Sano Amadi Lenatina Degi Layong Utpa Pambising Utke Express Singa Kanaraga Organic Amasung Biogi Oiba Hidak Sing wholesale mamalda lomi singda fangan ke saida thapang lup satho lupna paring nan satharak leba aikoi ge taibang mingthon ba akhna ba tharam ama sagol ban lukram lekta leiba lupasi complex ngasi pangthokre ngasi ge tharam adu da miwe kana masa masa ne iba sareng sing pathoke ngasi ge tharam adu da sarasan thiam yumnam rajen saruk yakhe Ketigao Kendi Miyam Gapama Sing Haktang Unaduna Kangdona Bugi Sarukamu and Kendra Sigi MLA and Indraziki Miyam Makada, Nomazing Kudingi Pangtopa Kendra Sasi, Taramasi, Komparsanam Naga the Pangtokre, Nompo Pantobi Sapot Luke, Sangana Pangtopa Taram Aduda, Nupanu Pikea, Toratuna, Makwigi Aningba Pamasing Amadelekai, Weba Wafumkea, MLA the Tamke, like I Aduda, Hozimaki, Wena, Lepam, Mong Sadana Labor, Yum Ani, Hayendix Haba Horagani Han MLA, Lautoke, Sahi Humdramanga Gimatak the Labor, Halsing Sumhaki Target Oloptegi, Angama Mating Piragani, Miam the Emiliki, Yum the Lapagi Mahuta, Mahak Masamagna, Leka the Satuna Miamgi, Aning Apama Kangona Mataramasi Pangtopani Hike. Little entertainment na Sinduna School Mahiro Singh Obalaya Pasangana Bagi Taram Ama, Wankakatel Asang with the Labor NSK Community Holder Pangtokre, Class 2 the 10 Public Mahiro Singh Obatonga Bakang Ohum Tona, Kadukuna Sangdam the Key. Patriotic Writers Forum na Sindhana Manipur Hindi Parisaki hold the Hana Minister Aramba Marangton Hamantana Iba Ideal Loktak Lairam Bini Hyblarik among us if Konkre Taram Aduda Patriotic Writers Forum Manipur President Yai School Kwarapam Saite Academy Awardee RK Bonsana GM College of Arts ki Associate Professor Dr. Sarat Chandra Longzambana Atreba Mitulan Singh Oike Taramuka Mari Rena Angang Singh na Hizam Irabotke Saita Selling Supatoke Siri Gobind Isai Pareng Mingchon Malarik among us, Siri Bal Mukunda Government Music College Palace Compounder Fonkre, Larikasi Manipuri, Manohar Sai Sabhagi President L. Vidura Ibni, Taram Aduda Music College Principal L. Devendra Zid, Manipur University of Kasagi Assistant Professor Dr. Makonmani Mungsabaz Saruyake. Information Service Tariba Pota Sangi Sahi Parapagi Tharam, Manipur Presta the Pangtokre, Tharam Aduda IPR Director, Balkrishna Haisnam, Amzugi Restant and Tombira Susaruyaki. Tharam Aduda Pota Sangi Advisor Oramba Kalen Tosumgi, Mafamika Kumna Woodki, IPR Director Balkrishna, Taudokaya. Kudak Miam da Fangana Honoriba, Pota Sangstat Asigi, Wena Afabani, Zalelus Singi, Taudang Osi, and Lagamakwiki, the Maktabuyaba, Kaya, Topam Toy Hike. Media and the news electronic media reach out to the Amazon service provider international globally EPA number C web content the seeing my culture
socio-economic condition kaya sa miyang pagpipigil niya kangan na sumayin ng people service sino ng kasoy protasa ng ay nila tagad Thasigi tang talag humdo digi October ki tang nipan power Disabled Development Association na sindana hata kang jibungda pangthoko diri pa langbal kathil mela ge saru kam oina October ki tang manga da TS Enterprises Association na sindana hata kang jibungna langbal sanu lising taraga Nepal Beauty Pageant tama sakhen bikun thana saru yaduna pangthoko ni hananga se kagwa community hall da pangthoko pa musing unaba amada Beauty Pageant asige program director oinam Cornel Dona Fongdokrai Beauty Pageant asida first second amadi third lupa lising yangkai lising kun amadi lising terapi gini haina Fongdoki Hauzi Mark Taran Tabaki Pau Amuk Logisi Hauzi Tabaki Pau Pizari Directorate of Science and Technology Manipur ke Computer Operator Technical Assistant Lower Division Clerk Ticket Seller amasung grade 4 launabagi apiba format candidate sindagi application kauri masaga sahi tragani pandagi ni fugma tre phawgi malung da laibasing online the registration September kungi matre phawgi manung da tharak payagani hari Kendra Vidyalaya Sangathan ke VSK Principal Humdaga Taruk Vice Principal Sani Kun Postgraduate Teacher Sangwa Maudagani Toy 10 Graduate Teacher Lising masa mapan librarian yang kai primary teachers lising manga saunga ama logotori masaga sahi yang kai fawad labor singna September ta humde fawagi manungda online da registration to yagani examination asig center infal da oigani hari Army Recruitment Rally Susanpur gi Peace Ground da October tara manga degi kun humde faw pangthokodori online da registration September kun thap faw bosathagani BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, NIA, SSF amasung Assam Rifles ke General Duty ke Recruitment Staff Selection Commission ang pangthokodori masaga sa italagani pandagi kun humde fabugi manung da laiba matric pass torba singa sector matara tare fabugi manung da online da registration to yagani examination center Imphal Susanpur amasung Ukhrul da oigani hari mathake thabaki pawasi akupa marol bawprada leba job center dik khangba yagani hauji makhata paw kharaga amuk pizari Helping Hand Kanglipana Kumbi Terakong Lamlong da Leiba All as Home Center da Liam na layam game ama pangthokre ahal sing layam galwen ne hida langthuk singsu phangkan ke Mongsangge makhaleka da Leiba All as Home da Leiba nupi yauna ahal waraba miwe kunga mari da Raisam Ravi Elias Bungona mahaki makadi ngasi ahal waraba sing adu Liam na layam galwen na hida langthuk singsu Liam na hing thoki Raisam Ravi na fondra pada mahak lever ama oina hing mamiwe ni mahang na ahal waraba sing asu mateng pangning bodigi tharamasi pangthupani haike Yuba Bharat Swabhiman Manipur Yuba Bharat Swabhiman Imphalis Zamadi Sanung Sinta Klaka Kusa Madina ngasi Imphalis ki manung sanba sanung da uzala ke Thakre Tharamadu da Tolai Thabizila Parisad member S Sanatomba Uyimpo Gram Pansayat ke Pradhan Opak Pa Maintenance Singmi kana sarubya ke Yuba Bharat Swabhiman Imphalis ki insas Morangtam inausana aina sage khalkaithara padagi tingana ba wakhalo da uzala sing asi thaki bani haike MPS Film Production की मणिपुर फीचर फिल्म लाइजा ngasi Palace Compound Labor Manipur State Film Development Society की hall दा premier show उठखले थरम अदु दा Women Against Crime की editor Arambam Ongbi Robita Leima Imphal West जिला परिषद के अध्यक्ष RK तरुणी हियांगथांग जिला परिषद member सरंगथम Sila Sana Susarugya ki M Sana Masana Putokpa film si Ojit Babu Lingthozam direction Pibani Silhai Ba Suspita Senil My Boy Gayatri Amadi Gitana Singbana Moriba Sectum Langai Hauzik ngasigi sana bagi Paulo bisi. Ngasigi sana bagi Pauda. Jiriwa masathari pa kun mathu suba en Padma Devi Memorial Men's Kang Tournament ngasi stana kiba match da YLC Dibong kunona NMC Ningtem Bambo Panzilta Turukta Mangada Thoikre BCCI Cricket Tournament singo saruk yanana ba Manipur Cricket Team Semage saruk kamu oina anti-doping amasuk anti-corruption ge matang da nomagi oiba educational workshop ama hotel classic grande da pangthokre BCCI na thamleba anti-doping amasuk anti-corruption coaching asapsana ngana chana bagi workshop asi pangthokibani punna sanaroi sani koingani toy amasung MCA ge official tarama pana saruk yakhe Dr. Avizet Salbi amasung Ansuman Upadhyay na resource person oike United People's Front UPF na
लिसिंग अनी तरेतगी चतरक मेगा मैराथन मणिपुर तरागनी थोरक सुबा ओइना लाक्टब नवेंबर मरी दा पांथुलगनी हाइरे कैसामथोंग रासोम लेरक मचिन दा लेबा फ्रंटसगी ऑफिस दा पांथुब पावगी मिफम अमदा प्रेसिडेंट डब्ल्यू सेकेना मसामु फबा मयाई काबा चिंसाक लेतब खुनाई अमा ओहेनबगी पांडम दा पांथुकदबा लमसांग लमजेलसी कुमल लंपाक्टगी हौरगा खोंगनांग अनी कारक थांगमैबन रिम्स लंबी नारेमथोंग तेरास हपम लेरक क्वाकथेल खांगेन पली पेसुमथोंग कोंगबलंबी अयांगपली अमदी लमलोंग फावरगा कुमल लंपाक्ता लमथुंगफम ओइगने नुपा अमदी नुपीगी ओपन कैटेगरी दा पांथुकदबा लमजेलसदा मणिपुर मियाम सरुक याबियो हाइखि तरागनी थोरक सुबा मेगा मैराथन असी पांथुकदबा नुमित असिदा मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा अखोई बन ब्लॉकेट अमदी असिनचिंबा मयामसिंग असे अखोई पांथुकपिगनु असिगुम्बा मेगा मैराथन असी पांथुकनबा होनबदा मणिपुर लेबिरिबा तोंगान तोंगानबा लुपसिंग अमदी इमासिंग अहल लमन इसिनना ख्वाई पुनमंगना यूपेपु नुंसिबिरकांदा लमजेन चेनबसी पुन्ना क्वेश्चन यामिनसी इंडोनेशिया दा पांथुकी बत्रागनी पलक सुबह एशियन गेम्स दा वुसु मसाना दा ब्रोंज मेडल लौरख्रबे नावरेम रोसिबिना वुसु गार्जन्स कमिटी मणिपुरना क्वाक्सिफाइड हराउत्याम ओखरे ओपगी थरम अदुदा गार्जन कमिटी के जनरल सेक्रेटरी तनु थबक्ति के पोथारबा इंस्पेक्टर एन खोमै कोजमन क्वाक्सिफाइ के प्रधान टी आइस आहन बिसु सरुप याखे थासिकी कुंग तौटे कुंट्रा फाव लखनऊ दा पांथुकदरिबा सब जूनियर जूनियर सीनियर अमदी मास्टर मैन एंड वुमेन अनइक्विप्ड नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप सरुक यानबा खनगलबा लिफ्टर सिंह थासिक टांग मरीगी अयुकी पुंग तरेटा अरोइबा रेकॉर्ड येंगनबा ऑल मणिपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन खंगले निमित असिदा रिपोर्ट तरोक्त्रबा लिफ्टर सिंह नेशनल चैंपियनशिप असिदा सरुक याबा यारोय हाइरे थांगटा लोइसंग सना कोनुंगे सही अनि मपुंग फारपगे थरम सना कोनुंगे इनिंगथौ संगाई दा पांथोखरे थरम अदुदा लेकिद्रबा थांगटागे सेंटाक पुरेल सिंगदा लेसु कत्रिंगा खुनम उटके हना पांथोखेबा थांगटा फेडरेशन कपटा मेडल लौरपा सिंग मना मथुम पिदिन इकाय खुनम उटके थांगटा लोइसंग असिगे नौना खलबा थौमि सिंग निंगथौना वासक लौखे हौजे मखाता बसानबगे पाव अमुक निंगथौ जम्बयादिगे फंगबिगनि इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जय हिंद हाई स्कूल मंत्री बुकी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की नुकसुब इम्फाल सगोल तोंबा हाई स्कूल सथरीबा सही 35 मखागी नुपा मसागी सही 33 मखागी नुपी मसागी स्टेट लेवल इंटर स्कूल जेन हॉकी टूर्नामेंट की फाइनल संख्रे मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने सिंधुना था सिगी तांग कुंठा माथोइदगी खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हॉकी स्टेडियम दा डिस्ट्रिक्ट मंगान ग्रुप अनि थोंगना खाइदोक्तुना सथरीबा सही 35 मखागी नुपा मसागी स्टेट लेवल इंटर स्कूल जेन हॉकी टूर्नामेंट की ngasi sanakibwa ahanba semifinal match da Imphal West District ki Nukchup Imphal Sagol Tongba High School na Kakching District ki Hiangnam High School bu Panjan Nipal Sinoda mari ani shuba semifinal match ki sanakibada Imphal East District ki Jai Hind High School Mantri Pukhina Thobal District ki Sarangpar High School bu Panjal Taruk Sinoda maiti bu piduna final sankhibani Sathariba tournament asigi aroiba match hayeng tilpung amatabada Imphal West District ki Nukchup Imphal Sagol Tongba High School amadi Imphal East District ki Jai Hind High School Mantri Pukhiga sanagani Amaromda district mangan gurbani thongna khaidokuna tha sigi tang kunthra mathoidagi stadium asida sathariba sahi 33 makhagi nipi masagi state level inter school zen hockey tournament ki ngasi chanakiba ahan ba semi final match sa Imphal East district ki Jai Hind High School Mantri Pukhina Thobal district ki Nimaisan and Kaina Girls High School bu Panjal ahum sinoda amadi ani suba semi final match ki sanakibada Imphal West district ki Nungsup Imphal Sagol Tongba High School na Bisnupur district ki Shining Star Academy bu Panjal Taruk Sinoda maiti bu piduna final sankhre tournament asigi aruba match hayeng tilpung ani tabada Imphal East district ki Jai Hind High School Mantri Pukhi amadi Imphal West district ki Nungsup Imphal Sagol Tongba High School ga sanagani category asigi nupa masagi district mari na group ani thokna khaidokuna ngasi dagi stadium asida sanaba haukhre ngasi sanakiba ahanba match ta Thobal district ki Sarangpat High School na Kakching district ki Hiangnam High School bu Panjal taret amada amadi ani shuba match ki sanakibada Imphal East district ki Jai Hind High School Mantri Pukhina Bisnupur district ki Shining Star Academy bu Panjal ahum anida maiti bu pikre tournament asigi ahanba semifinal match hayeng ayupung 3 makhai tabada Thobal district ki Sarangpar High School amadi Bisnupur district ki Shining Star Academy ga sanagani ani suba semifinal match hayeng ayupung 3 minute 35 tabada Imphal East district ki Jai Hind High School Mantri Pukhi amadi Kakching district ki Hiangnam High School ga sanagani
Manipur Wrestling Association Sinduna Tha Sigitang Amadagi Nupa Amadi Nupi Wrestler Manipur Taranipal na saruk yaduna Kumalampak Sports Complex ki indoor stadium da sathariba Taramari Shuba Men's Junior Boys Sub Junior Boys Taranithui Shuba Women's Junior Girls Sub Junior Girls Amadi Sahi Taramanga Makhagi Nupa Macha Amadi Nupi Masagi Ahanba State Wrestling Championship ki ngasi pangthokiba Sahitra mga makagi nupa masagi KG kontra hondogi kanglupta NSA Kumalampa ki Luang Sanu Sophia KG kontra taruki kanglupta unit asigi lingthoi sanu KG kontra mapangi kanglupta su unit asigi ti lingjen thoibi KG nipuni thogi kanglupta unit asigi EF Simran KG niputruki kanglupta unit asigi Ipham Tania Khana ahanba position takhi Sub Junior Girls ki KG niputru ki pangtok ki pada SAG ki N Sauba KG yakhayum ki kanglupta su unit asigi Y Lemeremina ahanba position takhi Sahi tra mga makhagi nupa masagi KG kuntha taru ki pangtok ki pada NSA Kumalampa ki Gobin Mongjam KG nipumari ki kanglupta RCC ki KS Ronit KG yakhayni ki kanglupta NSA ki Ice Wilson KG yankhay tere ki kanglupta NSA ki AK PG Philan KG nipunipan ki kanglupta unit asigi TI Skoro hanba KG humpunito ki kanglupta SAG ki KS Pointing KG humpunipan ki kanglupta unit asigi Island namadi KG humpumanga ki kanglupta RCC ki TI Rohit na ahanba position takhre District Marigi team Taramanga tagi nupa amadi nupi kerom sanaroi samaga nipumathoina saruk yaduna ngasi tagi Singjamai Community Hall da All Manipur Kerom Association sinduna kuntare suba state level age group amadi inter district kerom championship hokre hokdopoki thoromda Manipur Kerom Association ki president T Dhiren Imphal East District Kerom Association ki President S Basanta Association asigi Vice President M Kumar amadi Hana Association asigi President Oramba T Chandrasu saruk yakhi Wainam Kendra Kangkutna Nambol Kendra Kangkut Pumaiti Pupiduna Manga Suba Let Thongam Sajok Singh Memorial Kendra Wise Mixed Likam Knockout Kang Tournament ki semi-final sangkre Manipur Kang Association ki Mieng Makhada Thongam Bisorjin sponsor Toraga Iburdo Wangpurin Khana Chauba Kangkut Sinduna Mamang Thagi Tang Taranithoi degi Kangkut Tarahumdoi Group Mari Thongna Khaidoktuna IWKK Kangsang Kongba Makha Nandebam Lekai Laikon Sathariba Tournament asigi ngasi sanakiba ani suba quarter final match da Wainam Kendra Kangkutna Nambol Kendra Kangkutpu Panjal Taratare Taratruk Tamaiti Piduna semi-final sangkibani Hayeng Kangsang asida ahum suba quarter final match waina Thongju Kendra Kangkut team A amadi Thongju Kendra Kangkut team B ga sanagani Social Youth Club and the Lion FC Fans Club Iro Majrong na sinduna mamang thagi tang kunma paldegi team kontrani thoina group Nepal thongna khairuktuna SYC football ground sathariba sahi tramri makhagi ahanba state level 6 men aside football championship ki ngasi sankipa match da SYC Iro Majrong na kangla sabu goal taramatoi sinoda maiti pikre Thagasari makhata ngasi oikebai ngasagi pau amuk lobisi Environment Directorate ki phangkiba ngasi goikiba ainga samadi nongjugi paunda faitigi sakiba Celsius degree control dai dasmi computeret faitigi ingba Celsius degree taratruk dasmik taro humdoi Nuksita yaw pising menit ki sang maximum da sada marhu taratare dasmik humputro humdoi minimum da sada kontrani pal dasmik nipu humdoi oiki Ngasigi nong suki bagi sang ani dasmik nipu nipal millimeter ne Hauzi loshila pada maru eba pau amuka hanau MOU Thugaiba Professor Pandegi Mathakta Action Lawdrabadi University Community na Kongjang Sangsilagani Haide Lengana Quality Education Purakani Harabasu High School Lamada Oza Amakak Level School Yauri Amasung New Delhi ki India Category Konga Numit Kuntagani Pani Sangna Lakiba Yung Kaibam Nanau Impa Yorutuna Miyang Halau Tiam Okre Masih ISTB na miyang kita magkasandos sa papaw matang sila doy zare miyang tabi ni pamayang puno mapuso ang magkamanak kulum zare